На прыём да Анатолія Маркевіча сям'я Рак з Драгічынскай вёскі Сварынь прыйшла шукаць адказ на пытанне, чаму ўжо 3 гады сям'я, у якой выхоўваецца 5 непаўналетніх дзяцей, не можа атрымаць уласнае жыллё, на якое мае законнае права. В 2016 мы пробовали стать на квартиру, нам местный совет отказал. В 2017, когда я лично приехал и стал говорить, дайте мне письменный отказ, я поеду в Брест, тогда они то ли испугались, то ли что, и они у меня взяли заявление, на очередь поставили. В то же время, семья стояла с 3 детьми на очереди в 2016, когда мы остановились, они уже получили дом. У нас на то время было 4, сейчас получается 5. Но мы до сих пор еще не получили жилье. Як так атрымалася, што шматдзетная сям'я з вёскі дагэтуль не атрымала магчымасці пабудаваць ільготнае жыллё ў райцэнтры. Мясцовыя ўлады тлумачаць гэта тым, што тэмпы будаўніцтва не паспяваюць за нараджальнасцю. На сегодняшний день по Драгическому району на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1509 семей, 317 из которых многодетные. С учетом того, что строительство в настоящее время на территории города Драгичина до этого года осуществлялось в размерах одного 40-квартирного жилого дома, конечно, удовлетворить спрос всех многодетных семей именно на строительство квартир в составе многоквартирных жилых домов мы не могли. У мінулым годзе ільготнае жыллёвае крэдытаванне ў Драгічыне атрымалі 92 сям'і, 71 з іх шматдзетная. Жыллёвая праблема менавіта гэтай сям'і і яшчэ некалькіх дзясяткаў шматдзетных будзе вырашана ўжо сёлета. У эксплуатацыю здадуць 2 40-кватэрных дома па вуліцы Шасейнай. Пачуты ў прысутнасці памочніка прэзідэнта краіны адказ прадстаўніка мясцовай улады сям'ю Рак задаволіў. Адказы і тлумачэнні на свае пытанні атрымалі і іншыя грамадзяне, якія прыйшлі на прыём. Глубина изучения вопроса не всегда присутствует. Поэтому надо очень детально подходить к любому обращению. Порой люди обратились в разные инстанции, и мы думаем, что уже полный ответ, исчерпывающий ответ, и проникнуться этим вопросом нет необходимости. Не так. Порой упускаем главное и не позволяет решить проблему, которая является в чем-то элементарной. Акрамя жыллёвых на прыёме разглядаліся пытанні субсідзіравання, таксама афармлення пенсіі. Па распараджэнні Анатолія Маркевіча кожны з 7 зваротаў зноў будзе разгледжаны ў пошуках аптымальнага, а галоўнае законнага рашэння. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».